अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त ठीक होंगे, काफ़ी अच्छे से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में देखकर आप हैरान हो जाओगे कि ये लोग चोरी कैसे कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलो दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो को देख लीजिए। Dus moet ik pas de wapens. Dus wapens van zijn. Je gaat het hanzer. Moet ze. Hanzer. Ik maak dus wapens. Hanzer, gewoon een atje, gewoon een atje. Moet. Ik heb iets spelen weer berg maar niet. Je gaat daar moeilijk op kijken. Kan je berg wat al hanzer. Hanzer. Pas hem zie ik win. Ik dacht die poes wapens met je zerte bottle kijken. Die poes wapens. Je mij minister. Maar ze pakken geen scharen. Met hij moet dat zeggen. Tanzer, ik. Je mag eens passen de wapens. Had er niet van die passen, tanzer. Kijk, is dat bij passen? Moet je wat zijn jaren in tanzer. Ik draai. En wat hij minus van ons. Als je mij doet, je kan niet zijn, hè? Allah. Oké, ga dan maar. Je moet daar lang passen die hoe je. Hoi, super die is maar. İyi bu şahram sana. Bu şahram sana. Çakal iyi oyuncu gibi Suriye söyleyeyim. Tu şobar hana biak zeyni ma biak mas. İnci kadar mı? Bu işte dumu change bir bakış. İki şamada sen amadan. Ama mesela anası. Ama moda sen moda sen biak lagane gode wani na ya. Lagane gode wani na adını sen şey kana. أجي زين شنو صنع دماغ شنو وشني صار يوي وش كان جاله وش قوي بياك هو أنا بعرف بروح كتاعه جريني سائل ما خافش سني ما سكين سؤالي بس شو مدرسة بياك الناس دي الوردي الناس قبل ناس بالوردي سود قالت إيه بقى سعيد راس من طلع بدل جواب جديد